Right? Yeah. When all heaven and earth proclaim, kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that. I once lived a life full of my sin and pride, not a care about my Lord. Then I heard his words, and in my heart they stirred, cut me like a two-edged sword. Saw my life of sin, and to the Lord I cried, Father, please rescue me. On that day was buried underneath that flood, and now I am set free. Hosanna in the highest, Hosanna to the King, Hosanna to the one who died, the one who died for me. Lord, I come to you, your name I confess, at your throne take a knee. Help me live my life so others can see you in the light you give to me. No, I'm not alone, trusting in you I know that you're there by my side. Help me fight my battles so I win the war. I will praise your name on high. Hosanna in the highest, Hosanna to the King, Hosanna to the one who died, the one who died for me. Hosanna in the highest, Hosanna to the King, Hosanna to the one who died, the one who died for You're listening to 104.7 FM. Iti surot ti Biblia, ito may kada kayo, iti kada biyernes, iti oras. You're listening to 104.7 FM. Iti surot ti Biblia, ito manon kada kayo, babaen, iti 104.7 FM. At this time, we're going to discuss about what we just learned on the radio. I have Brother Edimar Dagiu with us today, and Brother Dario Estabilio. They will be sharing with us what they think about the lesson that Brother Kevin Presley have brought it to us. Brother Edimar. So, when nembag nga rabi iyo manen iten mi nga papagayam iten mi nga kakabsat kaya nagagayem iti tangatan bay kami ba iten iti 104.7 FM iti Pinoy Power Media iti Maluwalua Place Aiya Hawaii. Kumusta kayo? Kaya iten mi nga papagayam iti magamay tayo nagbibuya kaya tuman nagablawan iti nakita nga nagbibuhay tukta ni nagdinggay may isang kapagyan tayo at di Estado de California. Nembag nga Rabio Ading Susan Calis, Malia Calis dahil ti Bakersfield Mariro dahil ti Bakersfield, California ito yung pamilya. Yung pamilya Malia na
pagyan tayo iti sitio Kasalaysayan, iti Barangay Agitap, Sursunay, Ilocos Norte. So, dahil tayo nga agbibuya, iti dahil yung programa, iti Suro ti Biblia. Sabot yan ni kapsat tayo nga Brenda Kling. Dahil kita iti Jack Mariro at iti Saudi Arabia. Mga isang OFW iti Saudi Arabia. Gusto nga agbibuya magkadatay tatakanda kayo amin nga agbibuya and agdidingin iti programa ti Suro ti Biblia ay iti nakapsat agyaman kami iti patuloy pa narabayo. Pero na iti kapsat tayo nga dahil iti sila ti Hawaii. Sa Dan Kebar. Dan Kebar. Okay. Tatangag dama, brother. Brother Dan Kepa. Okay. So, napintas na ni Adal ni kapsat na Kevin Presley. Well, brother, Does it make a difference of what we believe? Kasi, ti nakakaskas tao namin, ayatin mi nga papagayam, ayatin mi nga kapsa. Habot na ito ti Biblia tayo, may sabot ka din yung Biblia tayo. Dito kay kunatat tayo nga textbook, ito pong Mali Constitution of Religion. At ay, may sang nga pagalagadan, ito pa nagrelihiyo. Rule of laws. Oy, so hanbot nga sa bali ti Biblia, dito pastor iti sa bali nga congregation, uno sa bali nga grupo, habang nga sa bali ti Biblia, dito sa bali nga denominasyon. Dito igam tayo nga Biblia, isumit igam da. So nakakaskas tao ay iti nakakapsa. Iti saan na pa nagsusuro. Kaya saan nga panag-memaysa, nagiti akong nga mamati kina ako Diyos. Natipiape, dati kurso di kolehiyo, hindi marang niya. Sa Melvin. Nga, ure sa din nga kolehiyo, pagbasaan. Magkat pangaling ako mati kurso engineering. Adalata sa dyan. Ito na, graduate rin kita. Engineering na amin. When? May mesa rin dyan, handa nga guduma eh. No, civil engineer, When? civil engineer na. Sulat at titulo na. Oo, sulat at titulo. Nung dito yung Biblia ay tinagkakapsa. Nakakaskas tao, dito nga may mesa ti Biblia, pinatawag na buti-kiti nagduduma nga, grupo ti pamati. When? So dito yung itakta iti problema tayo ay tinagkakapsa iti sa kalubungan, nga isu iti kan-kanayon mi nga pagpakaawa iti tunggal may sa kada tayo, nga saan kumanga mapatawod ti panagduduma. Dahaan ba kayong surat, dati kang kanayon nga bagbagata kapsa ti Dimara kapsa nga Bilbin, nga saan ba kayong surat dito, uning bati niya puti ko sa Kristo dito, kasi ama di Epeso Kapitulo 3, iti 1 gintana iti versikulo 4. Kasi kang kanayon nga dadakamatan to dito, itatong tigas dati, may pakaawat ka digay tema iti dito nga rabi. Uno ang gati 4, i 3 kay Epeso. Gapo ito siyak ni Pablo, abalod ni Kristo Jesus, gapo kadakaya hentil. No kasta anadamag yu ti panakaiwan ti parabor ti Dios ana ited kanyak amay paay kada kayo. Tagapo iti paltiing na ipakaamukan niya ti palimit kas insurat ko iti ababa asao. Ano basain nyo, maawatan nyo iti panakaamok iti palimit ni Kristo. Iti palimit ni Kristo. Surat. Kahit narugasawan, nga haan nga naisurat na ito, nga narigat nga awatin kitao. Nalaga nga awatin. Nubasahin nyo kung na Apostol Pablo, maawatan nyo ti panakamok, ti palibot ni Kristo. So, ay itindi nga papagayam, haan nga naarami dahil ti Biblia, rebati dahil ti Biblia para kada tayo, nga digitela ang masisirin, iti makabalin ka umawat. Dito nga Biblia, dito nga sasaw ni Apo Diyos, na isurat ta, nung nalakang awatin, kinalakang pagtunugan ti tao. Ije kasisibod, na isurat. So, hanga na ito, dito yung kadagiti mo masiring. Dito yung kadagiti kamon nga tao, kaya tinapagsa. Kaya naawan ti Biblia, naawan kumatigiti nga pagalagadaan, awan kumati rason, nga hanteng ang kakasunutan. Siyempre, naawan ti pagalagadam. Mangitunda, iti ko na tayo nga gulo.
Well, Awan. ang napagkakinawatan Awan. ulo. Amo biti Israel, iti awan lintig da kita ma. Iti kapitulo 21 ti Ukog, versikulo 25, anya ti kunada dyan. Yung libro ti Okokong. 24 hingga 25. Kaya dagiti anak ti Israel, imanaw da nanipod sa jay, idi at tiyempo, tumunggal lalaki, iti kapututan na. Di ta Ukog, Oh. Ti libro ti Ukog, ayan ti Mante jay nakita. libro ti Okokong sa bali dyan na kaya. When, dahil kat mangipakita, nga no awan ko madidiyay paglintigan, di ko mamaarani, iso digitay, pagayatan ko manataki tao niya. Kaya ko na nato yay, 25. Okay, 25. Ni awan isa bali deta. Deta pela ang paneta, ti libro ti Ruth deta. Ni ada ti okay, ato po okay 25 kadagiti nga aldaw awan idi ti ari ije Israel. Ito munggal tao aramidan na idi daydi analintay kiti. Mata na may plaeng. Si kahit na sa uli niya, di awan mangiture di Israel. Kanya-kanya, magarami di bukod na. Well, Nga muna nga nalintig, di bukod na nga panirigan. awan surutan da. Well, basta muna kayo nalintig, iso arami dun na. So, kasto'y tatati pa nag-relation ka, dagit yung aragaw. Uri at na Biblia tayo. Kanya-kanya amot, dagit yung adong nga grupo, di pamati. Kahit awan ti mga ibaga ka, dagit oy, nga isuda, kahit palso. Dakat mo pamati, kapsat nga di man, kapsat nga meron din nga mga ibaga nga, dito yung grupo, may palso. Awan. Hindi basta Baga na nga po, no, alam ka. tunggal may isa nga ro, ka dagit oy. Nya. Ibaga ka po, no. At di pa nagkita da, panirigan da, kun bukod da nga pa nakaawat, gusto, kun umiso di ay, ararabido da, gusto di pamati, iso nga tantandudo da, ay tinakatapsa. Yung kastiman ti ararabido tayo. Di kan kanayon mi nga, bagbagamot kinikabsat nga Greek lukwa. No patsip, tinakasurat kit patsip mo eh. Anda ka di kumapagdumaan ta. Awan na, tapos Yeah. mamati nga duwa kapsa. Uy, hanta nga agriri, hanta nga kontra. Surot kayo. At kada bersikulo kat basaan ta, kapatsim kat patsi, awan ko maiti panagdumata, ay tinakakapsa. So, dahil tatlo masurot ti pagayatan, niya po tayo nga Hesu Kristo. Diya pagayatan niya po tayo Hesu Kristo, ay tinakakapsa. Tatlong awan ko ma, di jay panagduduma, iti papatsi. Basaan di muna Korinto, Kapitulo 1, di versikulo 10, at dati kayat ko nga, pagtutungtungan tayo dyan, nga pasit tinasabtang surat. Kapitulo 1, iti muna Korinto, versikulo 10. Dawatek nga rod kada kayo, kakapsat, kapoy tinagan nga po tayo a Heso Kristo, asawen nyo amin kuma iti may sa abanag. Ket awan kuma dagiti panaglalasin kada kayo, no di ket anay kuma iti panagtitimpuyog yu iti may sa apanunot, ken may sa apanagrik na. Ano dyan ko na May sa kayo amin. at tayo sumesa ko na dega, nga sa unyo kuma. Iyuli kuma, nabasaan niya dyan. Iti Jasmine lang, iti Korinto. Uy, nandiyan ko na. Dawatek nga rod kada kayo, mga nakakapsat, tanagan na po tayo Heso Kristo, asawen nyo amin kuma, Yeah. may sa abanag. Sa unyo medyo- kuma amin, ti may sa kabana, ti kahit nga sa orin, kas adda nga day surat, isu kuma iti panagsao tayo. Noan niya di diya mabasa, isu kuma iti bigbigan tayo, kan isu kuma iti saawon tayo. Ngahan tayo nga mangibaga, iti maiduma, nga kay papanan di jay adda nga nakasurat. Dadi di kapuna nga kunan ni Apostol Pedro, iti pa nagsurat na di 4:11, iti pasukat sa lupa, no agsao kayo kas kadagiti sasaw ti Dios. Isu nga, amom no hantayo kami nga sa uway, di di kasasaw ti Dios, at iti warning ni Muhammad tungay Isaias. Ang dabalaag na, Uy, di di kapitulo 8, di versikulo 20. di libro ti Isaias. Uy, at kasapura nga, no ana iti saon di Biblia, awan surok awang pura na iso sa awat tayo. No, 8:20. Kapitulo 8, di versikulo 20, ti libro ti
Isaiah. Isayas. Itilintek kan pamaneknek no di daag sao akas mayanor itay ito ya sao saan na pagduduaan nga awan tibigat amay paay kadakwada. Makita mo. No saan ka nagsao, mayan mo iti sao, no ti mabasa tayo ay iti nakakabsat. Ito pala, awan ting, Awan tibigat, di ka awan ag kakaawatan ga tibigat. Awan matintinaw. At dapat nakagusa na rin. Adusa da. Awan Tibigat. masangwanan na rin na sa awan. So, awan ti pan na kayo sa latang da. Apay, wala ta. Awan ti kalintigan tayo kami nga mangbalbalin din sa una po yun. Awan kalintigan tayo nga mangipaay ti bukod tayo nga kapanunutan. Di ka kapanunutan nga po Diyos. Hante nga mabaling nga substitutan, di kapanunutan tayo, di panunut nga po Diyos. Kati panunut nga po Diyos dahil ti Biblia. So awan iti ribbengan tayo ay iti nakakabsat. Awan ti ribbengan tayo no dito pa nagtulong. Dati ti dagok ti ribben ti tao na Ecclesiastes 12 versikulo 13. Dati ti ribben tayo. Hantayo nga mangipan iti sabali nga kay papanan di Jesaw. Intanto iti ehemplo no madagdama. Iti Ecclesiastes kapitulo 12 di versikulo 13. Mabasa. Dito mabasa ti 12 iti Ecclesiastes ti 13. Dito yung iti pagbanagan ti panggep amin nangigan. Nagbuteng kay ti Diyos ket salimet metam dagiti bilbili na dito iso ti dagop ti rebeng ti tao. O siya ti dagop ti rebeng ti tao. Salimot ba tao? Haan kung ikan di sa baling nga kaipapalan na di Jesaw. Tatlo iti kasta susurot tayo. Tatlo naman pa nagdidiferensya tayo ay tinagabsa. Kaya tatlo naman pa nagdidiferensya tayo. Noan niya di Jesaw. Isu iti pagdaranggayan tayo nga arakupan, pagtulugan, patsin. Kaya ngayon problema imbes nga agtutunos dagiti akunkunan nga mamati kinaputing sa Kristo imbembot iteko na tayo nga panag didiferensya Nagdudumadan. o nagduduma ito ba lang na apisos kayo edi ay Galacia kapitulo 5 Diego kapitulo 5 iti Galacia 5 versikulo 13 hanggang 15 Bakit kasi iti mabasa. Tada kayo kakabsat, nayaban kayo, iti panag waya-waya, iso na laing at ti waya-waya saan kumapagbuwondawayan tilasad. No saan ket nga agtitinulong kayo ti may saken may sa babaen ti ayat. Ti amin alinteng na tungpal ito ay may sa asao. Ayatem ti karuba makas ti baging. Ngem no akikinagat ken agiin nalumpon kayo, alwadan nyo tadi kay kuma agiin ni boss. Deta kayo na Palagan, ni boss lagi nalumpon dan. Uy, ito sa pumas-pusamak tatay. Nagpipinal di. Nalumpon. Wala tayo kung natin masa, haka ka putno. Wala tayo sa haka ka putno. Iso nga, debate tinilikim kayo. Iso nga, tayo kung nag-imbes nga may tunda tayo dagiti ayatin nga kakabsat. Ay, kung na tayo kapag may mes, sakit pa na kayo sa lakan. Ikit, tayo kung na tayo nga, kasula, dito yung ipakita dagiti kagwan, dagiti sirib, laingda, nga no, at dito pa nagdidiskusyon, makita, kasula, isudan iti champion, dala isudan po, kaputan dala laingda, haan, ito nakakapsa. Tisaw na po Diyos, simple, leta. Haan nga mabaling nga lindaingan, leta. Ideay laing simple nga pan nakaawa, iso iti kasapulan, nga maagda kumay iti so amin ka tao. Tapno iti kasta, kahit masurot di ko na, nga pa nagsusurot nga, awan ti pa nagdidiferensya, ikanta iti ehemplo. So, hindi mat. Dati ko na ano't mabasa, kasapulan nga iso. Dati, haantang ikan iti nainsiriban nga kaipapanan, among bigiti nadalaing ti English, bigiti professor sa punan. Ay naglalaing mangkilkilo, iti sa uti Diyos. Nya, es pangaringan di komunyon, Dahil arangin din iti Church of Christ. Ikipuni street, iti nagapsa. No laglagi kundi, iti ipapatay na puting sa Kristo. Iti tiyempo ti panagigimong. At dito kat marami, iti tiyempo ti panagigimong. Dito iti main purpose, no apay nga
agtitipon kami iti aldaw ti Domingo, tapno lagi pinumili di sakripisyo niya po tayo sa Kristo di cross. Ito ta, insuro niya po tayo sa Kristo no kasano. Nga lagi po di jay panagtutuok na di cross, di ko patay na di cross, di pagkakailan sana di cross. Panglaglagipyo, kunana, kanya. Kunana. Saan mo nga insuro niya po Isus tayo, wala dati narigat kat na papuspusa. Insuro na mo iti simple nga salita no kasano. Kasano kapsat niya, di ba? E di yung Matthew Kapitulo 26. Di pa rin nyo, nagpapada tayo, ito na kapsa. Bastante, di 26 kapsa, di di bilin. Panglaglagip. May 26 metlaing. Oh, ito 27. Yan. Gusto iti mabasa dito eh. Ket idi mangmanganda ni Jesus nangala ti maysa tinapay ket binendisyonan na ket pinisi na ket inten na kadagiti adalan ket kinunana. Alaen nyo kaninyo daytoy isu ti bagi. Ket nangala ti maysa nga kupa ket nagyaman ket isu inten na kadakwada akon kunana uminom kayo amin iti daytoy. Narigat ka din ako. Narigat ka din din. Turo niya ako iso. Simple pa. Kuna na, nangalan di mesa ka tinapay. Yung hanga kaya ti tao. Ti kaya daado. Di ba? Dati pagsasauto tayo. No, patsyen di nakasurat kat patsye. Hanta po sa agigyan. Dati kat agtunus ta. At dalite ko na may mesata. Anak nakasurat. Nangalan ni Kristo, ti mesa ka tinapay. Inkararagan na di mesa nga tinapay. Inyawat na di mesa nga tinapay. Nagpipindisi na giti adalan di mesa nga tinapay. Narigat ka di karamide. Saan mo eh? Saan mo na? Ngumapay, hamot ka kahit ti tao karamide. Kinuha ka kahit ti tao karamide, kasanunurtat ka nga magkapagtulos ta. Ada diferensyata. Sa bali di pinatim, sa bali di pinatim. Di pinatim, di nakasurat. So, di pinatim nga ro na. Magtati ko na, confusion. Hanggang nakasurat, di pinatim. Hanggang nakasurat. Iso nga, ad-adda kumangan panuray, nga patsit tayo, di diya nakasurat, kundi diya hanggang nakasurat. Di ba? Kito pat, aramid di diya nakasurat. Asino tusto? Di nangaramid diya nakasurat, kundi di nangaramid, iti saan nga nakasurat. Di diya di, kaya't may ipakaawat kada kayo iti nagapsa. Apay mo nagsipot ta, awan siya, pila iti Biblia, no hantay ang surutin. Peso. Itid natin pa nagdidiferensya. No hantay surutin din nakasurat. Nangalan ni Kristo Mesa nga kupa. Inkararagan na di Mesa kupa, nga at nanagyan na nga itong buksyubas. Apay ang bukad na nagyan na, wala tayo, minum kayo, amin ko namin. Minum kayo. Niapo tayo sa Kristo, agad. Han na nga ibaga, no, minum ka, no, nagyan na. Dito ko natin, itati sa absurd. Yung nga, uminom ka, wala mo nagyan, di ba? So, madiyan. Dito ay, may sa kupa, inala na, inkararagan na, inyawat na, kadagita dalo, uminom kayo, amin dito. So, those are simple terms. Yung gapo, iti kinasirid, na kiti naralaing, iti English. Hindi? Napaaddan, dito ay, handa nga pa na nga iti, may sa kupa. Nagunada, antikupa ka no, dyan yung sutot, bukti, ubas. Ahong kastangin suro niya po tayo sa Kristo ay nagkusa. So, no patsin na dito kung patsik, kumada tayo. Ngayon no di yung patsin, kung saan nyo nga kaya karami din, ang diferensya. Ngayon naglagi po niyo, dito di kang kanayong ipakaawat ka. No pinati mi, kininaramig mi dyan nakasurat. Pinati yo, kininaramig yo di awag na nakasurat. Isya sino nga tayo iti, padayawan niya ako Diyos. Di ba? Sino nga padayawan niya ako Diyos. So nga, ti kwata dito, ay ito may pagaya, may ito may kalupsat. No apay nga, dati pa nagsisina, gapu iti sana mabasa. Ikatapat iti may isang ehemplo na no, mawatan na kita iti nagkasasa. Insuro niya po tayo sa Kristo, iti may papagkit bautismo. Bautisa, masasaw. Dagiti na dumaw na na bunya. Nupay di bunyag atat hanga iso nga talaga iti root word muna di kasisigod na balikas di nakaagawa di sarita nga bautismo bautisa ito tan bilin dito ni Apisos ay tinatapsan saan nga dito inarami nga pagalagadan iglesia dito
bilin dahil niya po tayo sa Kristo. Nagdagi po tayo nga saan nga nagdapo iti grupo ti Church of Christ dahil ito nabili. Nagdapo na po tayo sa Kristo. Kada panggap na. Nung kasama di arami 238, at ganito iti purpose. No api nga arami din, kapag tunugan po mati tao dahil ito yung arami, at dahil iti panggap, kahit saan nga, da kami itinangibaga, nga mismo nga ni Apo Isus, sana ko na nagay 238. Kek ni Pedro kinunana kadakwada. Nagbabawi kayo, ken mabautisaran, itunggal may sa kada kayo, itinagan ni Hesus Kristo. Ang may paay, iti panakaikat, dagiti basbasol iyo. Kitawatin yun to, ti parangkap, ti Espiritu Santo. Saan nga narigat dito yung nga komplikado dito yung sentence. Nga komplikado dito yung balbalikas. Tapnon di maawatan ti tao. Di ba? Dito yung naisurat, simple nga salita. Haan nga dito naisurat nga aday tinaudod na kayo papanang na abo mami dito matnaniw. Dito nakaudod nga balbalikas sa raramatan da. Nga saan mo nga maiturusan ng duma. At dito matnaniw ito DJ at dirik nana DJ ipagpagsana, ngayon diyan naramit na nga balikas, narapat na nga balikas, di kita yung natin yung talaga nga mataling haga. Okay? No kumano Ilocano, di kita yung napunuan na Kapapanan. kay papanan nga sarsalita, nasa samit nga balbalikas. Dito yung insuro ni Apostol Pedro, simple. Nalawag. Nalawag. Yung kita, iti, kaaduan ka dito yung kalalda. Anyak ko nada. Oo, haan nga mabalin nga. Ti bautismo. Pasit salvation. Anda matiraman dyan. Babawi kayo kung nada. Napasan. Haan nga purpose ti bautismo, ti salvation ko nada. Ti bautismo ko nada, pamparanglaeng itiruar, iti publiko, nga sika, inawat mo ni Kristo. Sa din no, nga pasit na santo na surat, di pagbagada nga ruda, iti nagagapsa, dito ti karita. Nga question na lang na dito, arami 238, nga ti bautis armay pa, iti pa nagkapakawan, ti baso. Nga sabi, no question na lang dito. Handa ka mga question na lang. Pasumbatin yun ni Apo Isus. At isot nang irukay. Di ba? Pasumbatin niya. Di Apo tayo, Kristo pagsalusudan niyo. Paya po Isus, deta ka ni Bautisan, kit may pa, iti pang nakaisalakan, haan nga madina, iti bagbagan mo na po Isus. Kasi, data yung basbasahan tayo, pagladyan lang nga nakasurat. Simple yung pagladyan na nakasurat. Kagnuad ka nga nakasurat, isuro tayo. Ito talo, di mo kaya't nga isuro, kaya iti nakapsat, kung di mo kaya't nabigbigan, di sarita nga may pa, iti pang nakayat, katibaso. Asinot na ngaramit, di pa nagdiferensyata nga ro. Sa bali di pamati, sa bali di patsi. Anak na harami, di dyan nakasurat, kung di awang nga nakasurat. Ito tanubigbigan, di awang nga nakasurat, kung di mo kayo nabigbigan, di nakasurat. Kaya detan ati itundanan, iti ko na tayo nga, saan nga pa nagkikinawakan. Ngamin, kaya ito nakabsatan niya, ngamin. Yung pagpakauna ngamin, ni Apostol Pablo, may kadwa nga Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3, versikulo 4. Yung pagpakauna ni Apostol Pablo dito, nga talaga nga ubay ti palawin, nga di maanusan, di kita tao, tinayang baga susuro. 4, kapsa. Iti ano ba? 3, 4. Okay, gusto dito mabasa ti Mekado Timoteo 4:3. To may to ti aldaw, adi dan to maanusan tinasaya ata sursuro. No diket dito nga adda gagatel, kadagiti lapayag da. Kaya, Mangurnong dan to kadagiti manursuro kas mayanno mainugot, iti kina garamugam da medlain. tutuloy mo. Iti 4, ket yadayo dan to dagiti pagdengeg da iti pudno. Okay? Ket sumiyasi da mapan kadagiti parparbo asarita. Kaya ng parparbo. Kariso, naibagat to yan. Kaya Mapaspasama. At handa kaya iti nakasurat eh. At dagiti nakasurat, dagiti iti pudno nga sursuro. Yung hanga maanusan ti tao, dagito. Hanga maanusan ti tao, dagito. Yung nga, kaya da nga dinggan, dagiti parbo. Parbo.
Dagiti istorya, dagiti dalayang istorya, dagiti dalayang magpaspasuyo, dagiti ti kayat ti tao. Handa nga kayat dagiti maalusan nga agdingid ka dagiti umiso susulo. Kaya makatakas ka sa iya dayo da jay lapayag da nga pagkanag da di ko. Amom kita ta jay Isaya, dagiti kinakatawag. Kapitulo 5, iyo 20, 21. Okay, Isaiah 5. Oy. Saan tayo kapsa di 5 dito ti kaabuan nga ugali tatta dagiti kunkunan nga mamati kinapot mo. Versikulo. Kasi 20, Okay, gusto di mabasa dito eh. yung 21. Asipay dagiti mangnagan na imbag iti dakes, Di. ken dakes iti na imbag. Ala, Ikabil da sipnget ti lawag, Ala. ket lawag ti sipnget. ala. Nga ikabil da napait at tinasangit, Ay, so. ket nasangit iti napait. Ah. Asipay dagiti mamasirib kaditi matadamit laeng. Ket dagiti manakem iti imatang damet laeng. Uy. Asi dapay. Magdati sangit iti napait. Wala sa. Baga daga na sa likit na pa eh. Apay. Una na ibaga Biblia hanga dito pudno ko na ay. Baliwag gamay. Liwan damet. Ah. Iso nga. Di jag dengeg hana makamon, maulawan. Di mapasbasa ti Biblia. Aga po na po Diyos siya ay. Dahil kuma iti nasamit para iti may isang tao. Ngayon saan nga nasamit para kung kuha na? Napait. Apay, una ta kaya kayat na, di jay sirib nga gapo iti tao. Di sirib nga gapo iti tao yung tinakapsat. Dahil iti kaya kayat na. Iso nga, mangitong dahil iti pan nakapuriro, tinariliyo na narubong, agsipot ta, saan nga kayat ti tao, dito pundong susuro, kaya kayat na, dito susuro nga gapo iti tao. Ay tinakapsat. Kat musursuro nga gapo iti tao. Di jay, adada nga, patsin, kaya naramidin tayo, ay itenbi nga papagayam. Oh, maudi nga basahin ta. Oh, hindi na, wala sa. Dito yung kuna na, di Jeremias. Libro ni Jeremias. 14. 14 yung karat 16. Okay, basahin tayo di 14 Jeremias. Okay, libro ti Jeremias kapsat 14, kapitulo 14. Versikulo 14. 14 metlaing. Karat 16. Okay, 14, 16, 16. Idi niya uba kinuna na kanya, dagiti mamatu, agi pato da kaditi ulbud. Nagipagtuda. Iti agi pato da kuna ni Jai. Ay, okay. Kadagiti ulbud, iti nagan ko. Ida imbaon. Ket jakmet ida ibiniling. Ket jakmet nagsao kadagkwada. Isuda agi patuda kada kayo ti maysa na ulbud. Aparpar mata ken padles. Ken banag awan ken ti allilaw ti puso damit laing. Kapuna kasto iti kuna niya uba ami panggep kaditi mamatu agi patu iti nagan ko. Ket saan ko ida nga imbaon no pay isuda kunada. Ti kampilan ken bisin awan to dito daga babaen ti kampilan ken bisin may gusto kadagi jay ang mambato. Ay, no, agsaot ay may sa katao, iti may grupo dyan sa una po Diyos, kung nanadaking baon di jay. No, agsaot ay may sa nga mga kasabay, iti saan ngayon sa ni Kristo, aan nga mga kasabay niya po Diyos di jay. Natingitin tayo nga, napatakti surong di Biblia iti nagapsa, talagyaman kami. Iti kung daw, ay may maning nga nangipay kada kayo ti sa uti. Apo, kadagiti ko lang daw. Ay kadagiti nga, kadagiti ko rabi. Awisil ta kayo, iting kayo tumanin parang sumaybay kada kami. Iti sa balin pa yung daw ay parang nakaidano ti programa tayo ti sulong ti Biblia. Buwete ni ti 104.7 FM, Pinoy Power